Good morning, everyone. Frequency course on computer concept ko sigi ko gi online video series ki ko YouTube ta ko gi live class tawri sigi series sigi ngasi 3 days suba ko ahum suba ko gi episodes da ko no si jing na si ngarangi makha haitare ko hoi ngarang se koi ko na print tawge haiba matanda page ki setup kamai tawgani aduga कोगी प्रिंट तौद्रिंगै मतमदा प्रिंट प्रीव्यू कमाइन तौगनी नत्रा अदुगा डॉक्यूमेंट अमा प्रिंट करम तौगनी अदुगा कोइना एमएस कोगी वर्ड फाइल अमा पीडीएफ ता कमाइन तौरगा कोइना कोगी कन्वर्ट तौगनी हायसे ngara कोइ जिंगमिनगरे को अदु कनागुमना ngarangi क्लास मिस होबुल लैरगसु कोगी सिदा यूट्यूब के चैनल सिदा प्रीवियस डे की को हाइदी EP-1 EP-2 ko EP-2 gi video do jing bio aduga khang ngam ko adum ngasi gi akoi kuno sida class sida lakti se text creation and manipulation ko document creation ko editing ko text selection cut copy and the paste ko font color style size selection sisi koi ngasi tawmina siko okay koina sagi class e hodringai dai mayam da kenam tang hajiramge frequency gi pura in detail video ngasi sei form si semge tawbane du kitang khudong sadabam dai ngamgi dare ko ri marak te dum jenga semake haidi akoina frequency exam sina akoida kari ka nei no frequency course se kari no frequency gi the course da course yaurga exam thadaba yadabra natragana exam tharaga certificate phangaga certificate to karam ba kano da sector da segment da ina job tawba sangum matam da haidi sizinaba yabano natra aduga aina frequency gi course yauraba matung da ai khogi civil service exam gumba da di SSC exam gumba da khogi computer gi concept yauri singse sigasu sanabra ga haiba sumba mayam ama kano da iti question hangba yaba mayam ama kano da lady ko ado hojise koi text creation and document manipulation gi sida changsi laga document ama kamaina form tawduino aduga hairiba document sigi ngasai gi text ki editing aduga text selection ko cut copy paste ko si mayam je koi jengmina si ko ado first dai sigi file se nataba atop document am open tawge khoina atop document am open tawge haragadi hanadagi khoina tawreise find da changaga new da changaga text document open tawbani natraga control n ko control n tawraka anda khoi open tawe ko adoi ma'am control n namge aduga file am open tawrase okay file am open tawre ko sige file sida khoina document am form tawduni document am form taw matam da khoina daka oise kadi kaino first one text daga oi aini iningi ba application ai ige haigasu aini iningi ba words aini kari hainingi ba no haido sida iba daga oi natra adu iba khaktang natana ngasai gi sida khogi agi page ki size page e khoi som da khara pixel hange som da khara chauthon ge agi mathaki ruler bar sida chingthok chingsin tawraga loina yagani ko okay sida loina yagani adu ngasai gi sigi page ni natra agi document agi kano duni ngarangi khoina hariba document sigi size so khoina kano to kan da print tarom dai matam da A4 size da kai do thon sin jagre ja ado se na document am se masi kari document sem sige se suppose hekto hojiki hoina just ai kano da ire ki ko some example ko to the principal hierarchy ko principal dot haidi aina sana kai gum khar iraga sum iraga lairaga tapani ai kai denum copy tawraki ko sana kai gum khar ininge ko hairi ba aina iningi ba kano se si aina ko direct type tawraga ibe jai natraga mafam amada lairaga di copy tawrak pasu ai ko akoina copy ko sagi se COPY ko copy adidi cut ko aduga to pumna copy okay
copy cut paste haibni ko sida copy ga paste ga ama and cut ga paste ga ani si khena base ani si khena base hana koi yengmina si exam da su dum toina hangba question ni yam su live ko cut paste haiba maga aduga copy paste haiba maga ko copy paste na karino hairagadi akoina ani makse nasai suppose aina karigumba ma sida se I makhada irake ko se suppose aina birchandra ni sigi birchandra se text ni natra asa akhoi sida koina jengbada text am akoina comment tawraga select tawgani haibam su yauri ko text am akoina comment tawraga select tawgani hairagadi hairiba text to single text oiragadi ai single word oiragadi ko word am khak oiragadi double click tawsilaga select tawba yai sida highlight si word sida highlight lai se select tawrabani ma se ko double click tawsilaga aduga pull up se ina select tawge hairagadi ai mouse se click tawraga ina se select tawningi ba jaga du dagi hawraga ai mouse ki pointer se sona singa do yani ko ma'am ai mouse ki pointer se sida thamaga cursor gi mana ko thamaga cursor point do thamaga aduga sona select tawga daba singa yai ko si akoina kanoni selection tawbani selection tawbu sida akogi oho selection tawrani akoina selection tawr akoina ms word natraga word processor sida ko ms word natraga word processor sida any akoina kano tawbu matamda ko aidi akoina task sama tawram dai da ko word ki document se han buda koi selection tawgani ko dum मैम सराउंडिंग से दुम कनो खरा लांग दुम जानो तौसी को कोगी व्हाट्सएप फर्स्ट अइना अप्लाई तौनिंगी बा अइना थबक तौनिंगी बा कनो वर्ड सिंग से हाना सेलेक्ट तौब दका होइबा को सेलेक्ट से हाना कनो तौगनी सेलेक्ट तौरब मतुंग दा अइना अपाम बदो अइना तौनिंगी बा टास्क सिंग दो as ai class tau ya dare kana da internet se tau se mayam ngakdang disturb tau re sawa de kana se khoi gi se tak phai ja akoina word am sida word sida ina font size semning ba horen lak pa yai drage any bold letter o hening ba khuding mak se first ko high river word se hana select to bada ka oi ka okay ka select to bada ka oi select to ba matung da akoina high river mayam se apply to gani ka mayam ai choi da ngak tang kan lep ke adu ai amuk